tražit ću dobro da bih živ bio. Tražite dobro, a ne zlo, da biste bili živi. I tako će Gospod Bog nad vojskama biti s vama. Amos 5.14. Sotona koristi sva moguća sredstva da zločin i unižavajuće poroke razglasi i tako učini popularnim. Ne možemo proći ulicama naših gradova da ne uočimo kako se zločini i prestupi svake vrste javno ističu, prikazivanjem u nekom romanu ili pak izvođenjem na pozornici. Tako se sistematski privikava na prisnost sa grehom. U dnevnoj štampi stalno se prikazuju zločini i poroci svake vrste. Sve što može da izazove strasti iznosi se na najuzbudljiviji način. Ljudi danas toliko čitaju i slušaju o unižavajućim zločinima da najzad i osjetljiva savest koja se sa odvratnošću zgražavala nad takvim prizorima otupi i sa požudnim interesovanjem prati takve vesti. Mnogo od popularnih zabava i uživanja današnjeg sveta omiljena čak i kod onih koji tvrde da su hrišćani usmjerena su u istom cilju kao i neznabožačka u staro vreme. Zaista je malo tih i takvih zadovoljstava koja Sotona ne koristi kao sredstvo za uništavanje duša. Posredstvom drame, on vekovima nastoji da probudi strasti i uzdigne porok. Operu sa njenom očaravajućom privlačnom muzikom, maskarade, okretne igre, kartanje i slične zabave, Sotona uspešno koristi da bi srušio barijere načela i otvorio vrata čulnim nasladama. Na svakom skupu radi zadovoljstava, gde se podstiču oholost i popuštanje apetitu, gde se čovek navodi da zaboravi na Boga i izgubi iz vida večne interese, tu Sotona okiva svoje lance oko duše. Zaštita božanske milosti u svakom trenu i na svakom koraku bit će i ostati naša jedina sigurnost, ukoliko sačuvamo svoj duhovni vid tako da zlo nikad ne nazivamo dobrom, niti pak dobro zlim. Zato prilaze svojoj duši moramo bez ustezanja ili bilo kakvih argumenata budno čuvati i odlučno zatvarati pred svakim zlom.